Мен белік тұтып кәсе, сетіпла қимық жығырдан жауыр босымай осан яқшы олады. Әне, менің маймығым кел атыда. Маймығым маймақ, маймығым маймақ. Мамай, сен білемсің? Бүгін шындақ әжайып олжылық күнге қара. Хайран қалсы. Немені олжылық дейсі? Құрықтың құрық кіріп кеп атсан ғой. Илхамлерін кеп қайлап, мені бір қошал қып қойдап қайтып келдің ғой. Мамай, өпкені бас. Жоқ нәрсін арман қымсаң? Сен білемсің, мен бүгін қандақ белік тұтып алдым. Қандадым білей. Қоллары да белік тұмақ, құмчақ мы жоққа? Оны қара тоғыр дедім. Мен оны қойып әттім. Çünkü o altın belekке altın. Bağına nere? Nerede bir çöçekletki geldiğini kımay. Mamay, nanırsın. Даже отвечаю. Ondaqtın nemiş koyup ettin onu? Dursa. Umağın қара, baba, meni koyup etkine sorğanlar seni bere, dedi. Şundan işim ağırğanımdan koyup ettim. Mana? Aklınғы çivin oldurup koygan kakvaş. Ondan hiç neresi sormay koyup ettin mi? Nemiş sormayım beni? Nemiş sormayım? Sorudım. Şu mango işini ben kerek emez. Şu üyd mamayla tağını sunup ketken şunu yanlap esen dedim. Hoş, o belirgindim dedi. Nimdetti? Ында болса, баба, siz үйге қатыржан болып кәте берің. Сізні үйді ең тағыны күтіп тұрды, деді. Әсін ағы деді ма? Деді. Деді, Ой, деді дейме. Ой, тоға, бұвай мақ кәгіні. Қарғына тәңініміз етпейін болып кетіпті. Mana karamet, mana alamet. Ой, тоға, мана бұл басқы еп. Кәгіні бұвай, әнді мен сені бір сейіп қойын. Ішкіміздің сөйшмегініге 30 жыл болыпты, кәгіні. Өпкен бас. Мұны отаған қалғының алдыд ұят. Ой, бұл шықлықына қыжарат болып кетсіні қара. Bu xaqçı özünü bilişi basın. Jurduğu özlerime bulun puşqaqlada söyüşüm. Oy. Mamay. Şu senin menin bilen şunçilik söyüşkün kip git bağın bolsa. Jürendi men seni qara. Aşı uyga kirip. Mav yeң tağdan bilen seni bir addişi təbriklep qoya. Toqta, öpkеңді бас. Meni bir tağınıge setip alay demsen? Aynı dem onu. Mangıcı tağınan bolmasıma 600 tengelik plasmos jaurum bul evretti. Aqlыңдın azgan qaqvaş. Sorğan deken, yoğanarak bir net sorsaŋmam dey. Başka nemi soruşu mümkün, ha? Degini qara. Maqka. Məsələn. Şiki qavatlik. Bizma el qatarıda yaşaylı da öler aldı da. Sen bu şiki qavat öyünü nem qılasın? Onundan qara. Ben berip etay. Mana bizning Uyg'ur televizorni chiqarib bersin. Mana bizning Uyg'ur ovozini kuni chiqarib bersin deb aytmamdim. O'lar oldida bir xalqimizga yaxshilik qilaylik. But ko'zul. Monning gapini qara. Qo'yib bersam, mo'nning gapini qara. Ano zatkinish rot. Shivabra.
neyse. Bunu üç Uygur'un ikisi ballarını Orusçuga okutmazsa. Bu senin gezdiğini kim okuydu? Televizyonunu kim gördü? Hey, tol kapışmayıcı. Üy dedi mi? Üy. Hadi. Bamayım. Üy, bağma mı sen? Bamayım. Bağmaysa ha? Bamayım dedim mi? Bamayım. Bağmısan, bağmısan. Bana dadanın kalan görünü bir şeyin kiyip kal. Ben ketime. Oy nege? Neye var attım? Anlamın o yege. Bu senin anan ne? Hey mamay. Sen beni в общем yaxshi ko'rma. Oy, ikki qavat uy, keyin любовь. Turib turam mashada, so'rab ko'ray. Bu şu akaq deganingning aqli kom bo'ldi ekan. Undaq desa o hammasiga tegib ketdi. Нормальный akaqlar bor endi. Mamay! Hey mamay! Ha? Qarsan karamatga. Karamat qarsan. Mana. Ko'ratamsan? Mana. Uy! Al uy bizniki mi? Aşı uy. Av uyning oldi tug'an Uyg'urlarning Audi degan mashinasini ko'ratamsan? Ha, ko'ryapman. Shumi bizning? Mana, Mana. bu boshqa gap. Kaygina buvay, endi men seni bir kelishtirib sevib qo'yay. Boshqa gap qilma. Mamay. Hey. Shura. Ha. Men seni endi 3-chi qavatdagi balkonga chiqib, Hey. mav uying bilan, Hey. av tug'an Audi mashinang bilan Hey. seni bir addishi tabriklab qo'yay mamay. Shura. Hey, öpkağını bas. Mono uyimizga qara. Ha, bizni Mono aşkımızdan turqimiz qara. bizning turqimiz nima bo'pti? Uy deyman-ku, ko'z yo'lda. Uy qoqvosh. Sen berib bilg'in qishiga dikni qilib berib deysan. Bizning momayni 50 yoshga yashartib berdi. Sen bu manga osmondagi oyni ipa degan gap qilding-ku? Bormayman. Uy bormamsan? Bormayman. Bormaysan? Bormayman dedim-mu? Bormayman. Bormisan? Men ketaman. Ketgidekmiş. Voy nega? Nega boratdim? Onamning uyiga. Senin anan, bu anan. Sen bunu uyni bana tashlab ketamsan. Tu, ne? Uy man qoldi. Uy nemish ki san qoldi ekan? Men ikki qat. 4, 3, 3. Mamay, sen qancha qat? Ikki. Ay, bizning texi kuchib ekanda. Mamay, bu seni yashartish, beliq tuma qanday xudonomi qoldi ekansan. Hey, qoqvosh. Sen berib itsang bo'ldi. Qag'ni yugu problem. Mamay,
Rasmi. Hidi. Qoqvash. Al belinin, yani bir dal sotavay telefon besin. Bova ikegican kız vaxtıda kiygen königimdi kiyip çıkay. Neyim çekçerep kaldın? 60 yıllık hotunu tonmayı vatam se? Peypeshan? Bu sen mi? Men. Manı ködün mu? Moşundak bir cananını 60 yıl içidi sen. Kıyırtıp mahçaytıp koydun. Muşu minin xotni mi? Hadi Xudayim bese ishga qo'llab berdi degan raskanda. He yoqe, ağzından serik su akızmaya koy. Emdi men sen oxşaş bir putu görgü sangılgan kıyır qaqvaş neyim qılay? Bu menin yeni jigitim. Ну что, дорогая, пошли. Пойдем. Ey Peypeshan! Ey Peypeshan! Ey Peypes! Tuy. Ey altın belak. Ey sen dol avar kıldım qara. Ey özümden beşim qatdi. Endi nim qilsam bo'la? Hatırcam bol bovay. Adem degen eşindak nainsap boludu. Eğer halısan men hemmini öz eksigi keltirip koymen. Ашта qilsang altın belak bir amal qilib shu mamimni qaytirib bersan. Shundan men seni qo'yib etay. Hey baba, onu menga ilk bo'la chekangdan qo'yarsan. Hey bovay. Hey, Meni kechirgin. Men bir poq yap qo'yibdiman. Bir qidim kechirgin. ay sening umring o'tib ketdi-ku shu. Poq yeb. Mana ishing qila. Man. Ey, ola buni eskiligingni. Mana